wari Minggu Paskah si peduaken refreng Mazmur nomor 831. Katakanlah bujur man Tuhan, sabab mehulikal Ia. Ninalah kalak Israel, kekelengenna tetap rasa lalap. Ninalah imam-imam di bata, rasi nembah kempak Tuhan, kekelengenna tetap rasa lalap. Katakanlah bujur man Tuhan, sabab mehulikal Ia. Kuasa Tuhan erbanca kita menang, kuasa Tuhan ergegeh ibas peperangan. La aku mate tapi ngeluh, cenariku momoken kaisi enggo ilakoken Tuhan. Tuhum berat aku iukum Tuhan, tapi lai pelepas namate. Katakanlah bujur man Tuhan, sabab mehulikal Ia. Batu sini ambeken tukang, menjadi batu palas sila bancilang. Meperaten Tuhan, tuhu mekelek rejin siakap ngidaksa. Edawari kemenangan Tuhan, marilah sirayaken alu meriah ukur. Katakanlah bujur man Tuhan, sabab mehulikal Ia. Haleluya nomor 255. Alleluia, alleluia, alleluia. Perbahan idah doaku maka kamtek Thomas, Nina Tuhan. Malam tuhu-tuhu ate kalak si tekman bangku, amin napela aku idahna. Alleluia, alleluia, alleluia.